It's a pau. Gamsunga gulang som lakat ti. Kita pali. Kita sobi. Kita kapatulog ki bangin ni kayo ngayo. Ang nga sa tunga ki patu kasayin. Tule to akom no mun he gamge phai Sadar Kangpo pe district mun cho hin tu hin Committee on Tribal Unity ko tu makaina and mipi sanga simin kipinna nasata che ha pewin hichi kipinna bol naw chungcha nga hin thuno bok tam ta amin chosi peham te ala mainstream media ho in mail ho in phai sunga ko na thulela api ho ya tamzo adi lo dan he tiong cho nasatan phon do na nevin hi cho ichana di ham di lo ham ti chu het achin achai het theina diwa Committee on Tribal Unity ko tu spokesperson pa konin thuchin het theina diwen ama khiulimpina anei uti mainstream media ho in asainawa Kuki jo village volunteer ho in Jiribom police station na CRPF ho aga etik jiwa hichi village volunteer ho he misom le mi khat hin thina to he ti hi ichana di ham ti hi Committee on Tribal Unity in Kotu in hichi 18 na don bot diu ham Mainstream media in news si hoy like ko na la hamiti ale ihet diu khat chu Manipur government he corrupted government ahi talhanin Manipur police akona information kila jo si hi mainstream TV news channel jo si in alungin wangsit ta in idi naw hi hen idi lo naw hi zong le mel se ta in ichung thu hi akiso jingin hi zong le kotun hichi akichi pipon akipom po na he azi ichu hichi chung thu su dol hi new khat ga sei be lew hen mainstream news channel ho chu igamuwa ahunglu dinghi ating tangale asuboya uma ading banga eholang saida thusu le thusim pa hi akiza aloji su eho dinga wangsit khat hin hizong le nammi piten kilungtu ta a nungchon lewa idi na pau chu vanoi heading le Indian government heading le zadinga kisei pongjing di hi ti su Committee on Tribal Unity in Kangpo pi Sadar Hills district sunga kichi pi jingding hi ti chu akhat nen akisei no min hi hechi tu so to kilona hin achi sa November nisim nisagi ni achun ziribama zairon kho a deum lota thu na so in iso pi Kuki jo nupi cha sen thum nei hichi zosang kim chu ipizia numei ahi na pa chu kisu mangpi a delo bola ki bola kisu se a ki repham hichina bana chu ipizia alung chu alimla mel hellowa a umna dinga chu meya ki halwa ma hichi tilo wa chun thil tam ta chunga chun aki bole hichi chu India government a hello kho hi nammi piten ipo nat lo kho hi hichi ni kho ma chun zairong kho Kuki jo kho achun insom le inseki aki hal thaki ne na CRPF umahi CRPF su iho weng dinga hungu hin numei kha delo bola ki bol ki suse meya ki hal insom le sagi meya ki hal methel khacha ging lo cho ipi ki bol nam chu cho thildi lo hi ichung wen thudi ekipo aki bol pon thudi na ki tong poi ti chu vetsana tu ni ai Kangpo pi Sadar Hills district gamgi phai muna hi Kangpo pi district nammi pi te ho zo se atam thei pe na ki sutu a chidodal na kin pa chu kinai ai Kuki jo village volunteer hon Central Forces ho donan gal ka pove atiu hin ati la tu chunga he Kuki jo village volunteer mi som le mi khat hin Central Forces ho khona thina ato jeng theu ham injon don bud nain them khat ka seitan tarik sagi ni thusu upa chu ponan nazalin Kuki jo volunteer son hechi mail he arambai tingol ho chu hol na in thulhut ki mudung zuin anung chu adelwa athimwedwa a hol na lamuwa hechi zeribom police station achun a umtawi ti heji wa chu Kuki jo volunteer so chu chiwa CRPF photo ki huwa arambai tingol ho chu
nei pe do win ka chungwa dan di lo wa na to uhin ke war ma ho chung thu ka sei diu hi ati uhin hinda wangsit tain Manipur State Government Commando chuting aram bai tingol chuting le Central Force adia CRPF ho ki ho to wa Kuki jo volunteers ho hi alhep lungmong wa kiging man lehela a umpe lai ta wa chu inam sungwa sunum ta chapa hizat mi hem som la kha chu ki kap lu me iti thei diam thel choi kha chun aki ka pi ho chu kam man lo wa mi som la kha chu iti mo chi thei diu ham kiti thei lo hi apo ke thei tam ta nga choi hin aging non thei tam ta nga choi hin kam man lehela eki sulung monga eki that hi ti chu ithi da no chun approve he a witness he Hichichu government in achung thu di ta sei ding pa de na chi protest si ibol ui tiang chi sei do nu kit no mu ne tuni protest to kilona EPP demand ne event tuni protest se Kuki jo nammi pi te ho zo si ichen nawa civil society organization simlai kiloi khom na zo sin rang India government le wanoi le sin a heading in condemnation le kha chu ibol su ke evini a hin hichi thu su to kisaya a inne gati taute het thei ding sun ziribam none tamenglona Kuki Inpi in thusu obol na a government henga athum adei chu ipiham akhat na a mihem som lakhat dan di lowa mel seta uisa sabanga kithat achina chungchona alung athi nu sangwa yang chu social media imu so ke chula ipidinga gansa yang chu itha a hele kipu chula esu kai eto kayu to langa di ham chu cho ipuna nu ai cho ichi ei thau phana lai cho ei tha zo wa mi bo lai bo lo pao chu na ai cho chan ni lo pi chu le yo terrorist lo pi chu ki veng liu chu central government in avian zo lo ki ka wa central force in ei tha wa to lai kai le le mi mi zat ko ki zo nam mi pi te zan hi thu so akona tu ni ya hilong lo ko mai mi lo pi chu la government ni pi bol ke chi se a cho Kukin pi ziribam cheteng le tamenglon cheteng le noni ichi hop sunga hin ki demand chu Kuki zo nammi pi zo si adia committee on tribal unity kangpo pi Sadar Hill sinjong hichi chu kipama kitosot dinghi point number 1 ati ho chung changa national investigation agency in khol ha na kichi ta ane ya thudi ta thu atan ding justice imudi chu point kha dei point ni thum sunga ave tup dingwa asin tup dingwa union home ministry in chamna omna dinga Assam Rifles Lahdoh wa CRPF ho na nadam sel diu hi 80 chu ei don ho masangai thi tau chula Lahdoh ngai chu Lahdoh diu ei zo heb lo diu chula ni thum sunga Lahdoh lo wa hi le montina Kuki jo nammi pi zo sen kiphin nai bol diu ki cha hi central to ikidin te diu hi su keli nai po we government cha hi che we delhi amo cha thawa ki kangam adie irozong India citizen khat iule India dan pinoya ichung thu sayan ti chu committee on tribal unity in Kangpopi district sunga nammi pi te ho zo se to kilung to ta asang asoma sima tuni ai kiphin na kinai ahin hichi chu chamnale thudi in vai hom ta ka kichi pi zinga kitosot jingding hi ti chu ka sei no min hi tunia ibolu he jingting bol ki du te ti hu tin ko jong lew hen phachi sa ki ko ki thei lo he so pi te ho dunia ichapau inam suwa golang som lakat thi ke chapai ke so ni ade ke to ka patu lo ki bang hi ni thai ngai cho ipija tunia he protest na sata chilham ti chu committee on tribal unity spokesperson pa kon ki che tan hetawen ama hon athupi pen la doi tu pu pen chu Kuki jo village volunteer mi som la mi khat dan di lota central forces so ende ei thana chunga hi dan cho adi ta in chi pi hen central government in thuta le thudi in lamjo hen chi pi hen ti chu asei naw tol hen chu le ama ho jirebam Kuki Inpi hi hanlang ama ho chi pi ni thum sunga hi central forces ho akila do luwa he ale hislayong ki phin na yong hin sanga kho do chi be ding ti chu ama ho into ni akithulu naw cho hin hi chun mi pi honjong hi chi committee on tribal unity ko tu in hi chi gamin namwa dinga ato paw he Tosot jung hi ti chu team na le he sa na ki ne hin tin thangcha kip gan hills mojo gamgi pai Sadar Kangpopi district